Hadin Shisnam bala Shathung kum usiem bapura jong kahima melim ke dorbar raj melim haga shipho tarik jemang arjar pasal kalapan ithu upat ba usiem kahima melim upaim ainam manik siem syakipat ki hajar kahima yakni gejialang lapan long haga dorbar hall raj melim hayo melim rim haga ba usembut menteri rang ba uba presiden tensong ula sakhi kum ukongsan kat ba usiem ke KHADC uba penyat sing siem kum usembut kongsan nalor ki pat ki bat ki MDC ki menteri ki longsan bat ki wei lapun phu pen phieng ya kani ka sngi ka dei na ka jinga shim benta shirham ki khana school ki badan ha ka than malyam bakan thup ki khana school ka pomlum higher secondary school ka ram krishna mission school ka jingtre shlam sonar ki nong malyam bat ka jing phawar na u akbar senteng nong dhar ya dan lang ha ka sngi khamtam ka sngi kan sa kan ma ka jinga di jom thup terekam jom hima melim berkunjung jom district council di Broadway ya kebagio ban itu lene ban penkup buram sesin pak dan kejian dalam jom baru kino hikmat bawan lagi cekal bertaruh herafer hakabaide pak kenikasni ban penitu yang segi popular jom hima melim hadir ke syakjit limba ke election process ke pungka hima melim ak arjanyo bat la sutu bakat kunki briti ki dustur ki belapan kubor po jomene ka ak la dan kamban ben itu syopai ba dan ikut ki hajar jom hima dengan sobat ai kublai terpam ya ka office jom hima keblala berkret yang digesni berlong mesti kebajob dan tak dikekam. Te ngadamkan Islam bersyukur dan berkemau katu kat ni kejinya nanti. Hakim Islam berkham tak yang history yang kahima melim. Pemangitip hadir berkahima shlong kelayok no ya atli kihima dan lakiak no. Haus dan kat kelas pak sanpulai yang hima melim bat hima kharim kebelalong siem nikong do akan hima melim dari paim hajar sing siem bat hima kharim dari paim sip sing siem bat kuntang tertel haduk kini disni komentar bat apa kan hima melim ngitip badan haduk sauput ki menteri bermakram bat anut ki basan bat habo jong ka it ke hima melim hidan ku ba khasan tuli kira habo ritham ke mengitip ku kerihoi bat lai tuli kira hangni po rilung hangni pengitip ku ngeriga rilung khasi te bat habo jong ka hima melim paro kawe dan ku ba shi hajar lai spa rusan tuli kishna dengan lapan ong ba na pada kisan pusau tuli ki it ki hima ke baka ki HTC ka pet benta laga tolong ki ship ki ship ki wahana da ki we ki lapan ong ba ki hima melim ka de hima ka he ha ka put sin sham ke jongka ba menship stem hadin ladak benda ya collection scheme la yo e ka sana na ka district council menship stem but nakamta kasana tukirang washno niki sodara niki lindoran la shim sanaka hima melim te kaya terter unta hagabedim kesisha khada te nakamta kanika right melim nakamta ka right melim kabalong ka way na ka right apo ka hima kabaju long kariti kedustun pa yusim belah syajid banwan ban penitu hangni pora bat kiwe jaka te nakadem jonga aso ban pinpau ke jing sokemen ya kabangan yo edikala ban ya shimenta ban penitu sim yo sim pura uba arkulai jo kahima melim bat kane kan sa haga thup sa kenma haga jinya lenti jong kali jing terekam jong dari council bat kahima Jadi hakum kan ikapor, maka sal kasian kawan hakasinsha kanar po hima melim. Bagi yang kejinglong ramba, jomni acting siem tu kapor. Belasipnya karai dekat kedorba, nasun ay kublay ini ke anut ki basanru,
Kimentri tu gopor relasinya kalai ba yakan ikalin khot jaka ante ko thelyo mono naiti no soka but day kani kasinjam ba kahima mulim lingba kajiram jumpa dia kimentri but baro kinombe dan ta bala IT atau snem ini jaka syaka sorka la long try ta ba dan hot ban weng yakini Gibril nanti nampak tembio bolong. Bertemu yakini jinak nanti haka sinsya kada khamtam berpek berkemi yakini kahima harukom kebadai. Orang di suatu haka sinsya kada nimla ban berhuruf nimla ban bersubar dia balok. Lengan masih bentu le kebadai. Nama apa pilih kebadai? Lagadan kanu kalian tu ngasumba katakan long kebiang haka sinsya kada. Wadan shim Bapile inu kakam bersubhaya inu reshim yang di kampung siam kume berbisharhok bersensyarhok berle kebade. Bangin ai kajing kerdok ya ikai mainam. Ti kowe kebangan ataupun mengalungan dengan kong arajar lain. Bak mengalungan di sini kong arajar sau. Kumur ono kasim mimat nakli long siya diskausi tari office diskausi maka itu kata opor sulong la long siya maria shom atau suki de nasukul marges di berkat kadau kolong namar bahaka tu kapur ngadu tu lepi ngamju kampuli koi ya karupom trekam kata kasik sidel lagi kata kahima lagi kakam jokis dong kita. Ngakre dia tadi ya pi ikna school kamtang akan mama. Namarkat panang stat kata ninang klep ya ketenrai. Kata na ongi pi kamtang kajuk kemongta. Anengala pan pa school ikun syabar jong kejelang. Hendak kiwan pai syala kajong kesnong katau dan syala kajong kejelang I ko bakim kuasu wan ban keren kakin kajong keren pati keren ya kata keriti betul keren pati keren ya katakan niam kurpong lani karupong sensyan hamne pom megla kai kabang mul ban ong yepiang ne kolong ken mau tang kawai ladang ikwa ban yaine kacet benriu ladang ikwa ban yaine kacela mekalaya ngihap ban penklain nadu kador barsno hadu kador barhima ngangis kem apde juga kador barraju bat kumju kador bar diskause Barka bakadu kan boy siapa asemoli. Dikata ketika betul kam hadu kata-kata. Nama lagi klen ya une upaya ba temawa kan boy kapor bengin babikra. Ublay la kerku kerbang ya kecela kejumi. Bat ngan yai perkenmau ya pi ngim dei ban klet yu krau ubau blay nong bu nong tau ulas sei gerbang na kacak riu kajongi ke pompoi perkat berkata kalau i reverend JJM Korsoi de une uramba obiyo ijngai ubisna ya kanika six ilong tumi kumagilong menta idon kane kaklip mat kabamenta ban ai ke jikir ku kerdo iyai pe ir ai nam de namai jong uniu riu krau jong kajai penli don bi ngada kerpat jur ya ka dorbar jo ka imam li hapo jo ka jingelam jong ipa im ba i joni ipa im ai nam ilendo tonang penklai yang kini kerpat ya kedorbar himamali
Kisejar kumba ongusi en mene kumba siajar lais pak telitam Krishna. Lada kini kisiajar lais pak telitam Krishna. Bila bat pengklaim ya kepangilah bat ongka village administration. Ka district council kanang kiyo. Bat kumjuro. Ka jelajoni kanang kiyo arte. Kata dari kekubur kabang akuapan ong yabi ngina kalian besorka. Nia don rengkat bat pi ka district council. Bat pi ki hima. Warna ya ki ahad. Ki bat nangkat skem susu. Lada dangduna pendap. Penjanai, pendah. Nakadaw mo ang ipingin na bangklet yaw luriw kraw jong kasiksidel. Ki subject barok la aylot anto kasiksidel. De tanha kasiksidel ru pag iyo baka bor kay ktir. Jong kajay penriyo juni hadu unong yalang sinong bener. And itu ipi ka amendment jo ka 60 dal. Ka mga agreements ken hakini ki kendep tali ki benar. Analawan ke sorka ka batumay hadali. Kin sa approve kin sa pas hante parliament. Ban ilya kiri bhatik patik. Ban nang penklan susu ki subject. Jong ki discouncil berolai tali. Hangne ko pejelami kelajubi. Karena agreements kem anda ke amendment kanwan ngin nang kam klan susu hakir komprei kam trejam ki subject ru ngilanang IT susu kidang don ki subject ki bengi IT susu syaka discouncil habagi om syaka discouncil ka bangun naga discouncil ka poi syaka hima bat naki hima ka poi ru syaki snong sidina kadi-kadi keletihan kejongi rengkat nginya trailang na kalian joka state government jongi Banten klan ya ka discouncil Banten klan ya ka way pakaway ka hima hapo ka jurisdiction joka HDC Banten klan ya ka kontre kam kinokuma hapo ka Royal State Council Banten klan ya kurkom trekan ki doloi hapo ka Jati Hills Autonomous State Council knamba ka jelajuni kan kiu ate knamba ki kun ki ti jonga jopi ki paten jogi ki panamban kin yo bandi ya kata kadawai baka vitamin kameng om ngiti ya ka umpo liu jong ulung anak kajing sumukuman kapakral wala ila ham simpuar kan pedi husin jing syar la den husnam apo apply andre na kidaw ko makyar kajing itu ku bat kam ba man makasni aga jing bun kam jongi te wala kataru na kalyang jong ki bakral waran melian kilale kongsan dan benda ini kam ke karpang katum gajinya baru katum gaji terus ke ban pedisu ya dulai langsir di polisi pun ya karat melihat kepada penolong ini ke program kepada ibu Indonesia apa perlu ngambil koi pakat ini juga ban jarum langgung ni anang meneng aladang ka jingsusi kantam katu theo mapama di pososlo di California di menteri yang asal di kamile pf wan bay kade kasni ko karpang ka jonghi nakalian jungi ru ila bu lang ke jingduai dan kendap suruh di taki bora kulesi pun ya ka benta ka kongsan ke jonghi ka perlong ini kasni ka job baru bakral di nakalian cuma hendak na sebuah ban keren mo ba kumbang ne ba tenteng pertai social media
kalaya tentang gila buan ki lah jingnya pakla tentang keladan mo ka pinang man pindon kam hoy kabian keladan ka advantage ka disadvantages di kumban shu hendiat ngan shu sat hendiat nama kumba kitip hi ba man sinti man long na kini leilong sim nani ban long kum kisim ni hat ban perkata na katan rai kabangiwan nama ku bolong himam melian ni dai tan nak kita di lai po kiba la kan long sia mo po ka himam melian kawe gede po melian kawe gede po lai ko kawe gede po morai teng pat dan kiba yalam baklai ba teng tanpa di jai sia ila kan long sia hanu kunu ka himam ikun jonga yamla kan long sia mo po ka himam melian di persai jonga di balapan noksi ikun jonga di nak we jat ikun jonga kumbalong nak di jat nyong sli ngampua ban penkelah hadian bahabuat bernama apa katkum tentang labun lah minong kibayam baklai ni tentang hadian bahabuat diajak sangat dalai ni kata ngampua kanong nama balik sisi bersunti yang kam siap ngimdei ban sunti ngimdei dikuan ngimdei dipersa dibarban buat pensiun ini ka kam ko karpang kejongi hantam habai de bakanyam karupang lem unta kapaklar nanong sedang baru kumong mamihaban tip kei kaulang kayau be nama ban shop lumai kalau ke ke jingma ke bakral hamtam ke kani gari kasih gebiet cumi barang tip pur tip kha baru ke buram yang di long bini man bini baru yang di long pur long jai tiba ini nanti tolong jom pur bat yui ni jona ni ko ngadap ke jingkemen bakral beliau ban dalam tentara berarti hoi Imam Melian kalau bisa bayar pak bubun badak tang na becing ke tho nang ni nang tai hoi apa fitre kam apa fitre tre nang tentara babahai ada bisa keran kan nuru apa piat bet laka jong kelenti ke bapitai pemdei ke pensyatian nah kalian juga hari ini ke sansenam sitan ila kuno begini ya dia jangan isnong kita teng hari itu kipuar dengan sang syenti kum acting sia teng ya ke Imam Melian nah kalian dorbar snong kiwan mi tengah kipuar bagi tu jingye ya ke kata kesana hadiah kata pun kim itu ikan do thalan ban kumkalong habini di senam di pemerintah ai tenan nah kalian jungi rumiele kumno bom penejan baka dorbar snong nama papi tv baka dorbar snong ketika seti kebayata ya kan dikecat ketere bujongi kan di dorbar snong tharai kami kebi jungi kilawan tuduk dari mendia sisi jenaka yang jona hari di Papua ngam sim di Papua ting ata ngaji berku kedua hantam piki ramasno di balai don lang di Papua penjat nanti ya snong tahu wapi pet pikmi habadan dulu kecingnya nak yang jungi ngija don lang rengkat dikentangi wai suabangan song tingai publiru i payem lo krias ibolong isim barim jom Imam Melian ibalai don mangani kuat kajing don jom hi pensinanya ya hoi wala ki lapoi lakam sunan rei kajing don jom hi katam ni songpun di sai sisir ngai ru kajing don ko kerdo ya ka rai Melian makin
bit penbiang kalau penangyayat isni hoy ia trailer rekat-rekat badan dulu ka kacia besar nakaliang jungi kehiman ia jadi nang senda joki tangi ini ketian ni ba hendak jangan kublai jadi sibur kublai si jaru kublai jadi nang lagi